ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje. Umuraperi Tuyishime Joshua wamamaye nka Polly yasezeweho bwa nyuma y'iminsi 3 rero ishize yitabye Imana kuri iki cyumweru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 nibwo rero yasezeweho bwa nyuma. Uyu muraperi rero wamamaye mu Rwanda ndetse no muri Afrika y'Uburasirazuba ndetse no muri Afrika mu masaha ya mu gitondo rero yo kuri iki cyumweru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 nibwo umurambo we rero wakuwe ku bitaro bya Kacyiru rero aho wari wajyanwe gupima ngo harebwe icyamwishe. Yagejejwe rero mu rugo iwe ikibagabagaho yaratuye ndetse hari abahanzi abakunzi be, inshuti ze, abayobozi mu nzego zitandukanye n'abandi benshi. Abantu benshi rero bari baje muri iki gikorwa, akababaro kari kose, buri wese rero amarira azenga mu maso. Igikorwa rero cyayobowe n'umubyeyi w'umuhanzi Davis D, akaba yitwa rero Bukuru Jean Damascene. Bamwe mu bazi rero mu ruhando rw'imyidagaduro bari baje muri uyu muhango wo gusezera uyu muhanzi, harimo rero umuhanzi Christopher Platini, MC Tino, Paxson, Mani Marite, Amajide Braka ndetse n'abandi batandukanye. Hari kandi rero na Mushoma Joseph, yo rero akabazwi nka Babu, akaba rero ategura ibitaramo bitandukanye mu Rwanda. Hari Imana rero Joseph Yongwe wabwirije rero mu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera Polly mu rugo iwe ikibagabaga. Rero yabwirije ubutumwa rero buri muri Bibiliya mu rwandiko Pawulo rero yandikiye abatesaloniki rero akaba yifashishije umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 15. ni mirongo rero ishishikariza abantu kutababara nk'abadafite ibyiringiro. Yavuze ko rero uyu muhanzi yaririmbye ibihangano bitandukanye byafashije abantu, ariko Imana rero ikaba yamwishubije. Avuga ko rero nta wajya mu rubanza ngo abaze Imana impamvu byabaye. Yongwe rero yashishikarije abantu guhora biteguye kuko urupfu rudateguza. Umunyamabanga wa leta rero muri Minisiteri y'Umuco Bamporiki Edouard nawe rero ari mu bitabiriye uyu muhango wo gusezera uyu muhanzi nyakwigendera Polly. Yavuze ko rero bigoye kubona icyo umuntu avuga ku rupfu rw'umuhanzi w'umuhanga nka Polly. Ati muranyihanganira igihe nk'iki ntabwo byoroha kubona icyo umuntu avuga ariko icyo navuga nuko Polly yari umuhanzi w'umuhanga ndetse akaba ari n'igihombo gikomeye abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda tugize. Uruhukire mu mahoro inshuti yanjye kandi ukaba n'inshuti y'abanyarwanda. Yavuze ko rero ko buri wese rero inzira izarangira avuye ku isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero akaba ari amagambo yatangaje ndetse rero hari abantu batandukanye ndetse nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho murabona ko rero ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi. Amarira agahinda kari kenshi bitewe n'ibigwi uyu muhanzi Polly yanditse mu muziki w'u Rwanda ndetse rero akaba yaranagiye mu buryo bwatunguye abakunzi be, abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batandukanye. Nyuma rero yo gusezera kuri Polly aho yaratuye rero hakurikiyeho umuhango wo kumushyingura amwirimbi rya Rusororo. Inkuru rero y'urupfu rwa Polly yamenyekanye mu gitondo cyo kwa 4 ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2021. Urupfu rwe rero rwateje benshi ururondogoro, cyane cyane rero bose bahurizaga ku kuba rero impano ye yari igikenewe mu ruhando rwa muzika nyarwanda ngo akomeze rero gutanga umusanzu mu gukomeza kubaka uruganda rwa muzika binyuze mu njyana ya hip hop. Rero akaba ari umwe mu batangije iyi njyana mu Rwanda ndetse bakayikora mu bihe bigoranye. Polly rero yitabye Imana afite imyaka 33 y'amavuko. Polly rero yamenyekanye cyane rero biturutse kuri Tafu Gang yabigizemo uruhare, ariko rero akaba rero yanakoze n'umuziki ku giti cye we n'abagenzi be. Yamamaye cyane rero mu bihangano bitandukanye ndetse byagiye binakundwa ndetse uyu muhanzi akaba yaragiye anahabwa ibihembo bikomeye byatangagwa mu Rwanda, aho rero yahawe igihembo gikomeye rero cya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014 ndetse rero akaba ari n'ibintu byiza abantu rero bagiye bishimira. Rero inkuru y'urupfu rwe rero ubwo yamenyekana mu gitondo cyo kuwa 4 ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021 ni inkuru rero yaje babaza abanyarwanda ndetse abantu batandukanye bagakomeza kugenda bashengurwa n'urupfu rw'uyu nyakwigendera Tuyishime Joshua wamamaye cyane mu muziki w'u Rwanda, aho rero abantu batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza amarira akomeye ndetse
n'abandi bantu bakagenda bagaragaza ko agiye rero yaragikenewe nyuma y'ibigwi bihambaye yakoze mu muziki w'u Rwanda. Mu bihangano rero nyakwigendera Jay Polly yakoze yavuganiraga imfubyi, abapfakazi, abana rero bo ku mihanda, abakobwa babyaye n'abandi. Mu ndirimbo ze rero ziyumvikanishaga ubwo wabaga ndetse akaba rero yaragendaga atanga ubutumwa ndetse akaba rero yaragendaga ahanura abantu ndetse akaba yaragiye anakomeza kugenda agaragaza inyigisho ikiremwa muntu, umuntu ufite ubumuntu yagakwiye kugenderaho ndetse indangagaciro zagakwiye kuranga buri muntu wese. Mu gihe rero cyavuga Jay Polly yaramaze iminsi rero arimbye mu ndirimbo ya gospel ahamya ko Yesu ari umwami ndetse yakundaga kubivuga cyane mu ndirimbo ze akanabihamya. Rero akaba ari bimwe mu byaranze uyu Jay Polly ubwo yakoraga umuziki ndetse akaba ari n'umwe mu bahanzi bagiye bakundwa ndetse bakagenda bagaragaza ko uyu muhanzi rero akaba yarayikoze ibigwi bitandukanye twabivuga bukira bugake. Inganzo rero ya Jay Polly ikomoka mu muryango we kuko nyina umubyara yari umuririmbyi rero ukomeye muri korali Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi rero ikaba yarubatse amateka mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera. Ubushake bwo kuririmba Jay Polly rero yabugaragaje bwa mbere hagana mu mwaka wa 2002 ubwo yatangiraga kwinjira rero mu muziki, biba karusho rero mu mwaka wakurikiye wa 2003 ubwo yahuraga n'umuhanzi Green P. Uyu rero akaba ari muri umuna w'umuhanzi The Ben ku ishuri rero rya ESE Kicukiro, batangira rero gukora indirimbo zitandukanye. Impano ya Jay Polly rero yakomeje gutumbagira kugeza mu mwaka wa 2004 ubwo rero yafatanyaga na Green P ndetse n'abandi barimo POLLY mu gukora rero itsinda ryiswe G5. Bose hamwe rero bari batanu, ariko ntihaciye kabiri rero aba basore rero bahise binjira muri studio y'ibise yitwaga TFP bahakorera indirimbo yabo ya mbere yiswe Nakupenda iririmbye mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'igiswahili. Muri Kamena rero uwo mwaka bakoze iyitwa Ngwino, ariko iri tsinda rero biza kurangira rero ritarambye rimara igihe gito. Jay Polly rero na Green P bimukiye muri studio ya ONB yari Click, ari nawe rero wabahuje na Bulldog baheraho rero bashinga itsinda bise Tough Gang. Itsinda rero ryagiye riha abanyarwanda batandukanye ibyishimo. Inkuru rero y'urupfu rwa Jay Polly rero nyuma y'uko imenyekanye, abantu batandukanye bakaba baragiye bagaragaza ko ari umuhanzi w'ibigwi bihambaye, umuhanzi watanze ibyishimo bidasanzwe, umuhanzi wagize uruhare rukomeye mu kuzamura injyana ya hip hop mu Rwanda, dore ko rero bamwe mu byamamare yaba bakora umuziki ndetse n'abandi mu ngeri zose zitandukanye urupfu rwa Jay Polly rero rwabatunguye ndetse rukabatera n'igikomere gikomeye ndetse bikagenda binagaragara ko uyu muraperi rero yagerageje kugenda akora ibigwi bihambaye mu muziki. Twakomeza rero kugenda tubihanganisha abakunzi b'umuhanzi Jay Polly, turabizi muri benshi. Ni inkuru rero kuvuga igoye cyane, ariko nta kundi, Imana imutuze heza, Imana imwakire mu bayo, ndetse twihanganishije umuryango we, inshuti ze, abafana be ndetse n'abanyarwanda muri rusange ku rupfu rero rw'uyu muhanzi Jay Polly watanze ibyishimo ku banyarwanda abatari bake. Imana rero ikomeze imutuze heza.